Alwa takanek chikpatal hitesikuatu otsowial alan XNT inkawin talantenek tehukuata shakicha te alan cuenchal la Lima alan bicho ti tamtoko tutsapnehal chikpata hitesitanatu kuatu otsowia anipata hitesitehekuata sheshi cuenchal ala sheshi ahib alitineval an santorom tineval an in ahib patal chantitilal imam chikani ach asiwatanek tibial tehe alan sheshi tzabal ipihali kaknamal pata hitesikuatu humbial ani tehe ukwat kala sheshi tilom talab tineval sheshi ahib neukwai tutilom abel kitila ando has wawati puenchal a sheshi pulik ahib asikwati watel tehe alan tenek cuenchal chik tam i pihali kaknamal patalan an Coahilo manipatalan eyal chika si tehe ti alan cuencha la Lima kom tu batsuma la barkukwai tehe a shakicha tam utsap nehachi patal hite si tehe kwat abal ki taha ese si tilom talab. Muy buenos días a todos quienes nos están sintonizando. Una mesa de diálogo con el tema Día de Muertos en Pueblos Indígenas, el día de hoy 31 de octubre de 2025, y vamos a empezar esta actividad con una danza de la danza malinche de don Jerónimo Márquez, de aquí mismo de esta comunidad de la Lima. Adelante con la danza.
Te atzamal unikanilab kalan eseshan kubel danza malinche a si pelen oknala don Jerónimo Márquez teheti a Xicuenchalti la Lima teheti tamtoko anishones kitu kalesisitilom talaw han tukuatehe ipuenchal ukwat kalan ahib kaltineval antsamne ahib hanintiha envija chikteha Xicuenchal anitehe kwahat saboshi hau bashines hats katines tu tilom awal kitila patal hando hatitana lesheshi pulik ahib tamne kutsapneha tehe kwata Doroteo Hernández Moctezuma as tehe kwahil tehe tilima hayetseki a Galdina Hernández tehe heitia Xicuenchal a Virginio Hernández Martínez kutsapneha la shishidau tehe kwate ya Tereso Bautista Hernández así te hayetse a Xicuenchal ani hayetseki a Epigmenio Pérez así hat kwat alang komite ka sin oknal awal kala isi ka etot ka tahan isi ay pe alang komite de Contraloría Social tam hayetseki utsapne halte he hau a Benigno Robles Reyes así tal mati walang kwenchanti aleton tiwati alan bicho titam kangwits así utsapne Doroteo ha kintila we antos has ti wawa tu teniki punchele si ay Yanga Klamalitz, Chubas, Tokak Nanchalchik al radio XNT, la voz de las Huastecas, te Chenek, tu Tabi Shube hacia Pulikicha, Kowashan Pulikicha, en cuenta Samnek Aib Shiuchal, y le Kaknal, y le Puenchal, Abal Chubas, y Haintan Goba Kitahuni Ahib, y Aichal Kalpatalikul Betal Kachich, así cual Canis. Ano Shube Chikantakan Tabis, así, Shik Oxines Chik, Shigitwakwate, in tuol itza kwate pero kwate en ehtal ani hastan shube y kwate batzba kalpata li kulbeta kalpata li y alwatalab abachubas pili pulik ahib ashe hachiu chachubas an tapik ahib ani alwawa an samnek ahib y le nikiwa chawa y le kaknal ani wawu to helits nishan an nikiwa chawa an tohlab has pastalis ashan semana to tohit kalan ay chistalam ki ucha ti we kwahi to we sakum kalan pulis ti sab ki we tanto kwahi to sakum kalan sakan skalchilak niki ayata kwati niki toho yalis ani hashtag abalgoba lo que le que no lo hace an digo chawa significado an samne kai chawa pulis sakan ay chistalam abalan sakan tata chik an sakan mimi an sakan ach ashikales chik chewete kwatu sabi hashtag kalpata di kulbeta kwati watsman kalpatali haiti kuchanis patali y ay chistala